Gdje ste ljudi? Danas ćemo igrati Nebulous. Znači vidite? Joj, šta radi ovdje? Ajmo da počnemo. Of! Ajoj, posle. Tako, počeo sam zvuk. Malo mi laguje, nema veze. Jebite, kraj nešto od mene. Što? A jebite. Što sam radio? Bolje da to nisam radio. Jebite. A! Jebote, jedan mjesto. Bež. Joj. Ajmo, ujebem ti biš tamo. Joj, zalagolo mi. Ajmo neki drugi skin da vidimo koji ima. Plazma. What the fuck? Šta se dešava? Dobro. Šta se desilo? Ono govno se obesilo. Znam se, to je naša stara fucking avantura. Ajmo mi u našu avanturicu. Dobro, jebote. MC Luiz. Evo da nećeš. Ujebote, koliki je ovo. 95. nivo, jebote. Jeee, ti si uzeo. Ovo je onaj dam. Moje. Ti si moj. Давай mene. Brš. Jebot, dobro. Dobro povjerenje, to je već. Ipak ozbiljno. Am pro. Ma vidim da si pro. Ipak i jesam pro. Što ja ovako gubim, jebote? Ovdje danas niko sa nama nije tu. I ovo što sam rekao, sa nama niko nije tu, znači... Spajanja, čekam 3 sata, jedi, pite! Čekajte, pogledam. Joj, toliko me laguje. Znači, pre-cool. Znači, ovo mi je, koliko je snimao? 2 minuta, nije loše. Pa stopirat ću klip, snimat ću 5 minuta, neće biti to baš mnogo. Zašto? Pitate zašto? Joj. Znači ovdje imate možda neke skinove, imate ove nivo, dostignuća. Evo, tu da sam ovdje. Znači imate i ovaj, da biste koristili ovaj skin morate zaraditi postizanje duelsti. What the fuck, što tu piše? Počeli smo. Bi Mobizen. Što su rekli? A možda jesam Mobizen? Jesam Mobizen. A, šta radim? Ne gledam. Fuck. Dobre, možda ne pojede. Super Saiyan, eto ti na. Znači, znamo svi ko je Art Sadiko. Force feed me. Ništa od toga. Dolazi ovamo. Joj majko. Pa nije sam to trebao da radim. Znači, jedno sam uspio čak da budem i do 4000, znači. 3 minuta. Ajde, sad će proći. Feed me. King, dana fucking. Ako gledate, muđu. Mutka. Nešto toga. Dana fucking. A ne sam ja neki pro u ovoj igrici, mada. CJ. Beži od mene! Ne pojče, beži od mene! A tek je prvi nivo, neću shvatiti kako to... Da, tek je prvi nivo, kao što vidite. Ujebote. Bullshit. Sam te zeznao. Batman će te spasit. Joj, spajanje, brate.
A najviše to mrzim. Možda snimamo 10 minuta, jebite. Hvala ti mnogo. Ovo će biti very good. Very good. Very good. Not very good. Jebite, vrš! I to je to bilo za ovaj video, nas sam svidao, a mi se vidimo u sljedećem.